Туугандар, Бишкек шаарындагы Газпром нефтинин бүгүнкү күндөгү бензиндин баалары 92 обычный 63 сом 50 тыйын, 95 обычный 66 сом 50 тыйын, 92 G-Drive 64 сом 50 тыйын, 95 G-Drive 67 сом 50 тыйын, дизель 63 сом 50 тыйын. Туугандар, Роснефтинин баасы 92 63 сом 50 тыйын, 95 66 сом 10 тыйын, дизель 63 сом 50 тыйын. Петровектор Азия 95 65 сом 90 тыйын, 92 62 сом 50 тыйын, 80 жок экен, дизель 62 сом 90 тыйын. Туугандар, Бишкек Петролиум 95 65 сом 90 тыйын, 92 62 сом 50 тыйын, 80 59 сом 50 тыйын, дизель 62 сом 90 тыйын, газ 33 сом 90 тыйын. Бишкек Петролиум.